حملة مثيل سنترا وتنزي الكانون حملة ما نسجمال جوارحي ويدسا شنو تاوي تثيم وشوى الصوت يسيزوزو غرغوري تزدو ذي ما كرها غوضانا ذكفو حملة مثيل سنترا وتنزي الكانون حملة ما نسجمال جوارحي ويدسا شنو تاود ثيم وشوى الصوت يسيزوزو غرغوري تزدغ ذي ما شرها وضانا ذكفو الأحبابي ندوكو أفوسي وذكفوسيس حكوا سير ناس قوسي غوضانا في الخيوط سام الأحبابي ندوكو أفوسي وذكفوسيس حكوا سير ناس قوسي غوضانا في الخيوط حملة مثيل سنترا وتنزي الكانون حملة ما نسجمال جوارحي ويسا شنون تاوي تثيم وشوى الصوت يسيزوزو الغوري تزدغ ذي ما شرها وضانا ذكفو حملة مثيل سنترا ودنزي الكانون حملة ما نسجمال جوارحي ويسا شنون تاوت ثيم وشوى الصوت يسيزوزو ضروري تزدغ ذي ما شرها وضانا ذكفو. Salut les amis, c'est Milas pour un nouveau tutoriel de la chanson de Kekera Arabi Sinitra. Il l'a fait en France sur la scène de Session Kabyle, sur la chaîne de Blaida Baranis. Je vais mettre le lien dans la description. Pour les accords, c'est simple. Il y a un Mi mineur, un Do majeur, un Sol majeur et un Ré majeur. On joue tout d'abord un arpège. Fil de basse, tarwa, 2, 1, tarwa, 2, tarwa. Puis le do. Le deuxième fil, troisième fret. On fait le petit do ici. Puis le sol. On enlève ce doigt là et on fait sur la deuxième fret, troisième fil, quatrième fil. Puis on revient sur le Ré. Fil de basse, tarwa 2, le 1 vide. Puis on remet le doigt. 2. Puis le premier fil. On refait. Pour la rythmique, ba, ba, o, o, ba. حملة ما نسجمال جوارحي
C'est tout pour ce tutoriel, j'espère que cette chanson vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part sur les commentaires et me lâcher un pouce bleu. Je vais mettre tous les liens dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous laisse.